Bivši učesnik nekoliko sezona reality zadruga Filip Car provodi vreme u Crikvenici otkako se zvanično njegovo učestvovanje u eliti završilo. On je objavio na svom Instagramu kako provodi vreme nakon praznika. Naime, njegov odmor se završio. On želi da sazida novi sprat na kući dok ne dođe ćerka u aprilu. Car je odlučio da sve sam sazida, ipak sada je otkrio da ima pomoćnika. On je na svom Instagramu podelio snimak kako je spremio dobar ručak za sebe i svog pomoćnika. Njega je usnimio i podelio na svojoj socijalnoj mreži koliko uživa u poslu, potvrdivši onu staru da smo najponosniji na one stvari koje uradimo sa svojih 10 prstiju. Njegov pomoćnik je tražio hranu u frižideru, a onda je Car progovorio: "Evo, ovo je gazda, došao u podne na posao, on je glavni i odgovorni radnik. U 3 ide Ćurka, nađi pivo, idu mlinci, ide Ćurka, sve tu. Ja i glavni i odgovorni radnik idemo na marendu", pohvalio se Car. Podsjetimo, Car i Alex su se posvađali za Božić, a to je javnost saznala nakon što je Nikolićeva obrisala njihove zajedničke slike i otpratila Cara. Car je potvrdio da su u svađi, ipak izgleda da su se pomirili jer Alex ponovo prati žestokog momka iz Crikvenice.